Imvelaphi nemagugu kuyinsika ekwakheni sive nelive. Lokhu kufaka ekhansi tinhlangothi letahlukene njengelulwimi, emasiko nemihambo kubala kulokunye. Njengoba sibungata inyanga yemagugu, lomuhla sikhulumisana naThobejane Magagula, longumcondzisi weBabukisi Foundation. Lekuyinhlangano ke legcile kakhulu ekutfutfukiseni kulondva nekugcinwa kwamasiko eSiswati. Lapho ke sibuka khona imvunulo yeSiswati. Asikubingelele sikwamukele Magagula itindzabeni teSiswati la ku SABC. Athewethu kubonyo ndlo. Ngisala wena ngama. Magagula akasicale ke ngekubuka kwehlukana kwemvunulo kusuka envombataneni lencane kuyawufika kumake welikhaya losathethwe. Nemambala ngiyabonga kakhulu lethuba Athewethu lengithola ukuthi kambe besingatheka indzaba lemnanzi lekhuluma ngemvunulo yethu singemaswati. Kumbe nje mhlambe engakayiteki leyo ndzaba lo ngikubuka yona angisho ukuthi imvunulo idlala indima lenkulu yithi singemaswati. Mhlambe nakulenye TV ekhona lapha eAfrika ngoba na imvunulo ichaza thina ebuvo futhi sibobaba. Futhi imvunulo ingakhomba bona wesifazane noma wesilisa. Ingakhomba nanebudzala besigaba sakhe sokukhula ukuthi lona sokulapha ngokukhulu. Futhi ingasitshela imvunulo nangesigaba sakho sekuqala. Ngiyabonga ukuthi uyabuta lapha ngendzaba umntwana loyintombatana. Kumbe Athewethu ngakayisho nje ngqo ukuthi nayi le mvunulo ngokuqala kufuna sicondzisise kahle ukuthi ela imvunulo iyashintsha ngetikhathi. Endlela kwakuvunulwa ngayo kadzena isafana. Empeleni leligama lelithi imvunulo uma ngento levunulo elikhalo ngoba nawuhlukanisa lemvunulo ngakunye uma ngalokho selukhalo. Lokusho ukuthi nje nangivunule emajobo ngivunule selukhalo. Kodwa umhelwane sengiwuhizile. Angicale ke sizongichazele kabanti ke ngenzaba yemvunulo. Ukuqala imvombatana uma iseyincane kumbe seluswanisa talo baye bayigabise liqotho abantu abadala kumbe la etandleni nalapha emacakaleni ayineyisaphulaphula balijuba loqotho bayigabisa lolunye nase iteteza nje siyahamba ngaphandle bayilungela ke luvadla intombatana siyakhona ukugijima idlale ngaphandle lapha nemidlalo yaseshashalazini emake intombi iyakhule kuwe intombatana ibalithiji. Kulesikhathi salamhla ke imvunulo ihamba yashintsha Athewethu. Sesaba nemayadi siwabita ngathi idwashi nemihelwane. Sho silithiji intombi leseyincane ivunula sidwashi lapha elukhalo. Ngalesikithi ke emantombatana lelifimvo labo lesidwashi lelilalukhalo likhunga la ngesincele. Bese lo mhelwane uyawuhiza ke la ngetuthu. Sidwashi uyasivunula elukhalo bese ke umhelwane uyawuhiza la ngetulu. Nawo futhi ukhunga lifimvo lakhona lesidwashi siba sinye lokuthi sibe sinye kukhomba kuseselithiji empeleni ngeSiswati nawento lokuvula sidwashi sinye nawe intombatana kuthiwa ligama laso umshiyangubo. Bukubamba nje kancane emlonyeni Magagula ake sibuka ke nayi yesigaba sebumake ukuthi sewutekiwe wena sewungumake nyalo ngabe bona bomake ngeSiswati bagcoka kanjani bavunula kanjani? Imvunulo yeSiswati iyakhuluma Athewethu. Yonke into levunuliwe ichaza lokuthi emaswati kamanje avunule. Make welikhaya lovunile kwazi uvunile uphelele usenqonono. Zinzaphi into letimenda abonakala singumake welikhaya. Oqala kuba sicholo lesila inhloko. Sicholo kwesiyakhehlwa Athewethu. Lesicholo lesila inhloko siba netindophi letimbili letimhlophe. Letindophi letimbili letimhlophe timele tibonga takhe letimbili. Wena nje lakuthiwa mhlambe ungumkami mina ngwakamagagula. Wena ngumkami ekambo wakamaseko letindophi letimbili yinye seyimele ukuthi sibongo sakho sakamaseko lenye indophi imele ukuthi wena sowungumfatwa kaMagagula bese kwesibili lokukhomba maka ukuthi ngumake walikhaya wenzile uphelele nqonono sidziya esakhiwa ngesikhumba sembuti leso sidziya sifana nendandatho lekhomba ukuthi hey yebe kunene mina ngatekwa kuleli khaya leli kwafana nembuti naye njengoba nibona wesithathu lokwenta make walikhaya bonakala singumake uphelele senqonono bukhakha. Magagula sesivala nje asibuke ke bobabe bona ukuthi ngabe bavunula kanjani? Bona bavule emajobo lalukhalo baqala ngedwashi babe losakhulula sangibabe welikhaya idwashi takhe icala kuletimbili kuyethu. Idwashi kuthiwa libhele kuthiwa uqobe libhele. Ungathi photha idwashi takho tibetimbili tibetinsafu tibeti lo myamfaka na 12 uyangayo ukuthi wona kanjani ngoba kulelibhele kube ngemajobo bese ke sowuhiza umhelwane so egaba ke simohlwane ensanyeni nangabe ulijale labuthele Athewethu
Asibonga kakhulu Magagula sikhathi sakho. Siyabonga kakhulu nibusiseke. Ngutobejane Magagula lobuya kuBabukisi Foundation kanti bekade ke sibuka imvunulo yeSiswati. Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.